Ay na o chinzo na ye. Ay na ye kama. Beki ma ye ne so ba so difo. Beki se 17th August. Oh, come on. Ay mo beko ye beko French we dey me kobi. Esther Ansa, Linda Brenya, The Saints, Kwame Alfred, Brighter Piaget Watson, Emmanuel, Ison, Gloria Sam, Asumujema, Edamo Sepa, Nicholas Asante, hey, Papa, let us say this morning. Appear also to say Jennifer Poku, I don't know quite as Riley's cuisine, Nanadu Kuketchre, Irene, Winifred, Ahemfo, Mensa, and so her. Ousuya Esther September 22 upon Ousu Bismarck and so her offset state or her Akosia Papebi Mandi Safoa Jenfi Nyamibasi Ousu Boatin Yedamwase Pizarro Classic Baba Mami Araba France and so ewaha na Nanaima owo in Suta de diakon ye freno dinchene obroni amado oso hoye pa ye chia no kwan sonkoso ena DJ Wele wono so London mikemu ene na program bibi onu na etwa o se da no ya monidi anchia no DJ Wele we dey facha me na me be you African so na chikura bebonwom eti we dey tam chuku eti echia wonum na adofo ena bo shema group omo be ya omo barbecue party barbecue in the park ewo Berlin wa me address no na ye de atuma ma to ba si ene abusafo nyina so onyame enhiramo case number 1 wo foase kokobe kwadwobo ache ene ofira ya waba no wagina mu a when na waba ne kontonkro na menim dia wode nam kwa day in court here kwadwo Mame na how to say be pacho you Bible Quran bodu ya before ko share snap de na ape pacho papa bro I said ya wasa da oba de so je snap ana oje Bible you be boa why page akosore eye me kwadwo achi kura Bible sasamo ameke sasa ameke no cretudu minitro onyame boa me nyame boa abi je mpacho mo yiri video ne to ma order abi je mo anyi video no oh so at least can see you united yeah yasem me pacho de ma me ton ade 1 2 na mo mpemra bia na obi nim de ntia waba na omo enhwe na ye hu kwadwo de ntia wonam Bishop say yekope abebrade e wo jewelry sound na bi yegu yensa ye video no kwa de ta niema aba no se ni video ne beto so onu ankasa ni se Ghana nyina be gitwi ko abuchime makofo ne mapapa sister wo tifie wo so wo kire wo fesika ketuwa bi ko tubi na ton na benyesko 0598585219 me pacho TIME time kope bi no pedua no tutu na malaria ne hanipa etitinipa time HH etu sawa dwuba ko da so da eni Napoli ona hobo 0344176669 Leicester Ghana amoase ye kase yes eye amoase 70 bad what point line ni kwasem o the bag ya any overflow extra long ye ba yo no any sope yo ba mo sham yes 0302235295 we Canada na meko abrochira express group New Zealand ne kwasem Germany because say scholarship me kwakọ degree nam de abaso ma be wuridi kama 0249000444 express group na yanko Boris B penam papa we no wonu mu ntoso ni bedanye kama akoko no na makwa bia obenya bia to na anu so so de ne mre obenya bi to party no engagement ayie nemwa hotel bia wo bia fa na obenya bi kan fa na nemwa me pacho 0544444453 Golden Dior feminine ba ma yen ye me ma yen fa
ne entoma ya yire be ma to bi ma wo yire ai ne kwasem male jare o de sisi no o de spray ne munye hwam ne fi ti to wa chi ma wie ne nsi tabi ensuo bi gu basa ya won sentalo lavender jasmine aloe vera mint and lemon 150 ml 100 na mfa mamo yire wa pere dudu mo atuo ba ko ba benya bi ato 0544198043 we ye Ghana growth pa adwuma ye abrante ye wonfie no odu ni ababa wa fa phone ne fa pen paper wonam TV number no na be bo adwuma de cheso mo adwuma ye na adwuma okuru 0308255775 gentleman dental clinic osinye wonum bon enkamba wonum wosina fem dodo kontom na ba wosina apoto bibire ko judgment ne yemu a wate ne man de this time ye kisi wo a open mu hemo ko ne wati me kisi total station echi techi my ho cry nungu atakrade enso ye ginam 0559139582 prophetess nyame che baso waben abofrei oda obi no obeda nyame abofo de chio awade mu ha yi wa wode wose abodia ntanua wose pese usia ne kumase counseling and you need problem friend 0535 89769 0535 prophetess nyame che no kangen numsio na numsio so numsio papa mama cancer fa wunsio no magnesium na ye kangen alkaline drink water e boni piano papa kuma no ba to am oh hard burns ado ye tu ase kura o na bo fentrinim me ye kama numsio pa abawa rutu kwanta 02414449191 Dawood Doctor we me moya de so ne nkyese oni aduro wabio oni mudi ohwini pedwani ne waye ho adwuma wose yade a wonsa ne jimi kwata krono ene adwaman na ne 360 no wonu bieno na de wontement hwi opono poso wotima gina wona so kan ko pebi no 244012 Piwak 3P garlic mixture teshewa pebi no kesiamo wow na wona na bohu unai sai otititi ofura ekutu eye 3P eye toa kan ehwewa epai opebi na nom colina nemuawo gapson fenipendeni eni Angel Herbal eyi omodwuma na sawo kama bi abusuani nyina hia bi 0248928824 omugusu a omo penti boache epacho aka akra bi na omawie nanka ye the video no atoso na omo a omo hwe because kwa jobu achi case na nye case kitwa boache yam se odi asembe daye video edi na kanya se trakura asem o abrampa semne do so odi asembai se oni oba bi atena me pacho oba ne ba wakwem na wonyam mpacho na wo ye se wo behwe no mpacho ama na wo na wo wi a wa no mpacho ti se de be ma behwe oba bi a wo hwe no echimuja tumire twa abode eye niema ni nyina ekowi akire no oba no wie ye no yaje na firi wonsem eme ye ka asem no ko ba bi kakra abeje mahu eti mobako ede na akosi bache dawruma ere mpacho misiri mani di medase se kasegu akasemunum nan se bifrim papa obae no ameba kokobin ho no e ba de bia nkoma kura nska me kwa ma men permen kura hwe no mele wone mene oba no kura gina odi nkoma o permen kura hwe no mele obetra ha se bibia e kama te akwala ne to so no ye ewrade video yi wo he ewrade anam su me nyamya ni muni ye ne ka ye be ka asem no wa nti we de bibia e boko nti wo mpemani mo ahwede a akramian ma hwe na mena awo ai bibia nti so wo mpemani mo ahwede a wo mutia wo kama wo mutia me kama me simple ti mo ba ko ye ni nyina mu no eno mele ni se wo mpene ma wale akra no wo so wo mpene etu o meda ahoda na me free me papa ho bae no sisi no na mo me master ho madam si master oni twabe no mo na mo no ho enti ho de mitimi mfa oba ne nko ho na mo hye me se me mpedai enti sisi no obi amambi
Tikam bedam say ada so obemma wale akra no. Ano mam wan dia no. Eno mere number no de bai. Be pa cho me so me nim na. Ye friend no busa no de akosie ntia. Wa ba me yakasem. No no ate ba no. E de na to so abrampa. Pa cho video ni ready. Na wono ate ba no de ama oni pa nyina wa ha. Difo pa cho tew. Yema bra mra tew na yebedu ono awie. Bra pa cho betrase nya wo to abi. Yema no fsimanu. Yemre no abro yeso. Yo. Bra. Let's say. I don't any power. Awie abedai. Where be gonna bonnet. Yo. Yes, odo. Any akomapa. And Divo. Yeah, do also so. Jena kakra osieni. Say would you mapa? No kwasem. If do chi. Sanity. Na Yohane disem. yes. You ma be do chi. Na ode bichicho bia penifo mu chema. Okay. I from Kojo Boate. Na me Ghana ni Fantini. But bibi nti makopie obi manso. Kodiupa. Na ya wache Medase. na mapawa sama usually unya dru approaches here akoye djuma stress ti ensem ni bi edetu ye ho so ye honfo na ade na emfie kakra ni me bayare ye me ba Ghana besra ebusiafo na me kopie obi mu kase na nko ya mame it's about say so me surgery no so no long and short story ni say obi a otam ho hwe me e ma me aduane bi diye na aduane penti na wa no ana se me boa wo se me bre ma me na mabe ye ne say original asemisi am nyame yaresa no ehwa na me set up okay ejuma okay na maybe me and say metie ma me so ache na me hwe hawa o manage nyame yam say na ma odu fie kra me no so medwane ye pa but ahode a sometimes we be ye aduane so say wa bre it me say okay me na me ma ne nka ye homom ne mbesra na yemfa bibi kakra embra na say fe nya motivation no kwasem me hunu say abrochifo so it is say we no ma bebie no Ghana kumase ha bro no be so your kwada so ufi so for line now call SD hospital na double plan before double your friend is saying connector restaurant yes so okay. connector both local and continental bibia both local and continental yes and the demo no say you don't even aduane spices not do so no correct ebi kura wo amu de dware funu ni ade kombo de wo ebi a pro ni ade but me show bo say me no krem aduane e ba no spices in ka ho okay natural yes because ade e hwara me didi say me ba Ghana me nkodi do e bia and ade anya so no nton ma no correct the other thing is when say ye juices so ka ho okay na juice no so anya juice bi any juice if what you want to say juice bia ebe chain ebe bro 3 days ewo shelf so no na juice okay yes color needs change nyama nko okay me am de ba ama wan kasa ma try anko ye a misro me fire me eba na me aha to ba connector enwaro no a aduane papa fie fufo nyina ye ba mba wa mai bibia okay bibia na Monday to Sunday na mo ye adwuma no bibia yes 24/7 but Satana papa ya kwa na dutu okay na se na be ni Ghana phone na be chenti okay mesra wa say so be page akwan a okay na mo ba ko pe okay bia ye moje orders oh yeah bibia okay bo number na yes it mesra say ubo 0249 633 yes you ntene dia na de bray ene de me de emo aduane ne juices no your jollof ho ye wo
fried rice so and mango juice there. Okay. Yeah, natural. Okay. Mr. Let's say, me customers be no from Niagara. Me say we are be di George na betemenka. Mate. Me Ghana crowd there. O bete. Exactly. Mate. Wo number ni biem. Me patcho 0249 510 633. Yes. Patcho wa do phobia person chia mo so kwan ho. Oh, me chia Ghana fo nyina, me chia medjuma fo nyina, me chia me chef. Akwara bonu ya akwara papa. Okay. Friend Derek. Okay. Yes. Uhu na unfe sunu but everybody. Yo. Me Canada. And a woman so there. Me chia so ko. Me da spa, me chia me kuma so. Me patcho, me da si bi. E jina na bo ate ye da se. Me patcho. O jina beti feedback no. Mate. Yo. Na onyo no there erade. Me be ko this week ya. Man tia bibi be ya. Asro ade se. Man suma. Me to ama. Ade. Hey, odi for papa bi. Me say refi ya na ka my bonne odi for facha me. Yo. My Paul libation one day pa me say wa. Odi for ni. Ai. Na na what ye da sipi. Me facha you me shamo. All right. Ye bra connector baby a wa kire. Wa na ekura usiko nti aduane de obedi de adidie. Amfa nkoto ya de. Ai no so ho. Me pa cha video no mo a manhwe no. Music. Chabe. Abena na mitwa. Betwania. Mpacha. Nti mo sana. Betwani ni se won fa ni san nombre. Firo betwani ni se won shami nyon queen. Nese me umpa mi renko fito me. Eni di oni mani. Ejo me jatu. Be kasa. Nura. Pacho na mitwa be. Etwa eni akoko de enyo na. Na Minya ba frame. Minya ba filo. O frame se bleno. Menya oba bi di na man. No so nua ba ne so fum so bi. Minya ba wo kokobin. Of akofofo ase kokobin ho. Mpacha. Mo. Kasei. Nti o kan no. Na mka kire ne se mate. Na izi de bin saka be. Abena am dem saka no. Chisa benu. Okay. Na ma ba be hwe ba akro. Mo. Nti ewuma be no ko fom no. Ana mi ja ma madam fu bi. Se o mo am na me kwa akọ minua no. So o se memla. Memla me hwade. Ti be ko ye no. Na oba no. Emma minua ba no ho. Nti oba ye no. Me minua ba no ko frɛ no. Se waba. Se maba. Nti omna me hwe. Arrangement. Nti uma na ma free fum so aba behwe no uma na ma free fum so na me aduane abre wo mu na wo behwe ne hwe se de ehwem mpra twehwe mu ana sata na sata ne ntwempra be pa cha da bi so na wo twa odi aduane bre no ba cha an mo nti ayade nti me ye no me de aduane ba no de tosum pre na me de aduane ba no ana nua ba na ko ma me ho le ge ne ma me ho ma ti ekwa kura kunwa kura no no mpese obemi bi kura tana so yigina ho kura chei ifi akomu awade a wa twa bode ne ne de ko no yigina ho kura chei ti anti ya anti na chese wo wura yi wadi amia twa bode twa anu abe ene niema boache mame enyi jinnem eju sensan wajai be pacho mejai boachi ntimi fa bo ehina pomodua be pacho pa bumdua mi bodua wu mewu na wanim no wa makeup si ana pancake ni watwi de ade a boachi mame wo se wonye makeups dabi wo ba ye mo pada dabi emsentuma boachi jansa o na ye young obewu what pacho mate obi aso ajaye no onse machew onse matreke o machew asere oso ate boachi na no aba ana oba na ayesa ne ho adwendwen wodwene ho maame no sie no mel wo se ne apa ne sebio kama mitie because ye kama bibia tu twai e ma ne te akora ne kora ma die biem no se ye
I into one person Obama Egabane friend say Frisia atena. Better mean Mokwa eno na kwasa kodina temwana. Me dem crowd Tamamba na chat one. If you am come papa. Be come papa ho nti me buy no. Who call papa ofan? I lakeside. Ti me buy no. Number payale. Say mu an kra mka say me mpeska kra ma omna me busa bisa machi. Say bia me nipa boni for ho a. Wan is peska ma no. Me pa cho. Say ma ensantwerefo no. Santroni be. Me ka sama mamisika. Wan is maniska. Watch it. Me pa cho. Why na ka sama nisika? Ka kire me. Me pa cho. Se waka se wo boachi a wo ti we maniska wan ya. Ana wo boa. Na de no yi na ni to ba bi ti se na petu a wo bua hwe. Ananya me. Papa. Mami. Because program ni yanyi sika. It is obi se maniska de a. Na efe mi hu. Why na ka se maniska? Ana ya boa no sa be di tragu yeso. Oh, me pa cho. Na wan ya boachi, wan ya. Hwe mi anim. Wan na ka se maniska. Ana wura finity. Me ni mo. Wo fra fonso. Me pa cho fra fonso. No se wo peska ma no. O se o mo ban lolo fe no. Wo mo ba holole fe. Omba no kokobin no. Ti wo peska ma wo. Mpe scam mo nya. O si peska sei. Be o kan me ka chen sen ka 1 million me nya mo. E no se den. Ti mu na papa ne yale a. Say scam so me side bi so ya. Yo, ye wi be hunu ni pakro ko charge say scam. Because show na yanyi sika. Ti so bi be si akire. Abe frɛ wo se maniska de a. Na efie hunu se ni pakro na wo di sense money no. Because me mam 3 million. Some fanfaka. Eye me am botom sika. Ti pakro na so ndo etiti wo mafo. Kukodru fa no show ahofu enwin. Obi ankasa. Ya wo san frɛ no. Wache. Hweniye. Ya be boa wo megua ni mu ase. Oh, me pa cho me ngumo ni mu ase. Yo, ana ye dai. Na bebae no. Bebae no. Me wo master ho. Ana me ne tie. Eye adwuma. Nti no nyamya ni mu ni. Pa me wo ka se me mpe dai. Dai de so ntimi fa oba nkotana you master so sa man nyi. Nti me da no so akopebi. Isi me nya bi. E obro no be so. E hwa. Ofo so kokoben ho. Ampa cho. Wato TV asim. Efi kra na menya eno ankwa ne mpande ma me. Eti afi kra na wo be siesim. Mo. Na wo niema. Mo bibia. Wo TV. Mo bibia. Ai guhe. Be pa cho TV ndie de eni ofo ase ho. Ti afi na ukoyi niema na begumu. Na nka ja wakofa wo yiri frishia. Mo. Some first one dika ha da na nam ne tie no. Ende mo report bibia. Eti report no waja pade. Me pa cho nya japade asema me ka me pa kire se on se obade utimi nkofa obi niema se se it wa ban wa beto wa report na chance nso atoka ni na me obi wato ayi Jesu dia isi niema wo mu akese no pan ni na me obi wato Jesus na me obi na ye pan ya obesi mu niema nso ma me obi na akoda be kan wato nkura banso banso wato bi mami no so wato akasi akura ye ni kuraba de se de ono ana kama na se waboa ho sa wade no obeko na de na asi afa no mere why twins mami be se be bae no de ntie mam den ba ha poten se wabeto akura atom so ha na me ba fie ho wura ho na mkoma kura nska na maame ne bu afu o se makura niska na me chese otim ko din komo ba bi na obi abom me mama ne se India se frishia pado mana wa me de oboa ometu ya usika ma wo se sa na akwoti because da na ye kama ne si se woni akra ne nkotena etu aso ma nwale no a ensisa ye o me ne ukoye se hwe frishia ma ne nwo no wi a obe wale no amamu a e ka wo boy ni nyinsa brem kopem na wo brem no yentua se first ka bi enko ho
mpacho mate kopem se ye beba be kasem no ye bu asem no pomasibre enkoma ni sika bia mpacho mate wanya dan na se frisia no atoto ne ma toto nkuraba ne jesu ne eniema nyina na se frisia ne ma de bia banyu oba foforo awale no oh maame mpode entiram sim mi dika de abedam na mema ntimi ya po ba ma so ana anke mpo ba ma da bi odi nti ameka san se on se sika anko no no ba ha mo be frɛ me enti o se me dika ba ada bi se di o so ma wo wad ne dia twan kopem se ba be kasem no be se champo ko santimeli o se hwano o ya ha dwen papa aso pese o ye twan so ne mra wa ha so mami me da se abrantie ese wo mo bo kakra minim sene mami ntiasio sene bu shepeni so ntiasio so no na won pese wo mo ebetina sem so mintimi hu na no aya wo ba ase video ori to zuko na just wo mram wa ye kese kakra e no ba ye nsam ha ntiasa ni so ati e na enipa no bi wo no mo asem ha wo mo no nsa em se bi anka wonya ni free share ye bi anka nsa no nka eso ebete amanajai na ne mami no eye no sebe of mami ko nya so nye akunya ketwa na obegina se aba bedadawo anase wa bedada yen asemo ya enimu wa ba be kan wa ha sei na so wokodru afie wodi akole ya ma no wokodru fie so na okoma ne beyi sika so a wo se wo mpene na je se ekwa be so na opese wode abrantie yifa eno so of mami ne me kan se senka ebeyi a yakoka asem no a na maame no adekode potia ya wo pese wo abrantie yiye so onya ne ba no so afa ne ba no nanka ode ato anim nanka bibia ato atwa na sebio obi wo hono mo a wo na wo mpa e bia na ne dofo nso e wo baabi fise suma ya wa suma aduane ode asum ne sika ya akom se maame no wo mpre so de ne sika no so de of maame mesemeka e so otua ma abrantie na abrantie so sebio onwa wa wo fra wo de ahwe no na so ne wo kekeka no anyina no ekwakowie se wudu ani femu a enya de ya odo abrantie enti fe se ye ne sa no a ebeboa ama wafa no ho na ono so afa no na akoso abone bra medase my lady medase emprepi no ye wo mema bi wo ho no mo a omo ema emu hede mu wo mo na nsana be ma oba emu wo no na wo yobi a wato nsemu ntentan tunya to nsemu ntentan a sa wo be no mo nsa ha wankasa wo ni padua no enya de a wo ba bi ahu a wo de buo ni ani de be ma wo eti mesere be ma wo ye adwuma ma wo adwuma hu hia wo enkodwendwene wo ba bi ahu nkoto nsemu ntentan ma wankasa wo body no enye basa because honam no ankoyi a wankasa kura wani nya dai enhe danye ntima ma bi no mu a e ma tete mu anam no no nsare nya de be dai e be boa mo ntimunya wo no wo nko de atosu mienu my lady metena fidie kase yesu aka akire kwadwobu ache se akwada no frishia betena ha se wonya wo ba eti nko spend usika bia wo ne ho maame enomele no ne nua be ma betena ha se kwadwobu ache wo de na aye adwuma wo fakora se wono amoku adwuma no nya de obeye eti my lady mesere wo ye ntwen ma kwadwobu ache nsan ko ya amoku ya wotoso mienu adwuma emfa ma wo muti kwadwobu ache tie wako han wo dan akona kotenemu enye frishia ntira wako han dan onimu abia de boa frishia betena ha se ohun wo na wonyem be makoro na wo hye frishia nyinsan ni wo kuro nim enti sabio ye ntena ha ne unkoye sa sabia moku adwuma na ofa betena ha na daachi bi no sa be makoro na be gi akwala no cause wo yiri frishia no se wo pene frishia no oni do bia de ma sabe ne maame enomere eye adwuma nkrutu dwuma na wo mo pe wo de wa ye enti no so mo de akwala ne ma wo do bia nim enti de mesre my lady yan kan kire kwadwobu ache efitin ne enso ne de manu bia wunya sika afadidi wo de be no nsa de se be prede ka fa wo be ma fam na ka fa ko pe ma anya kire bone ne mu so be no nsa ha oni padua de woni na mu kura de ko pe ma sabi obi a wo prostate kura e be bo ho ban de ama na emom flishia de me ene ma men kan kire wo yini ho adwene kura fidi utiri my lady yan tu kwadwobu achefo emwa kwa so akwala no hwe ne se dien daachi flishia no be so ne nsa na de me kura sa ha mekase ne se be ma na o she flishia nyinsan no wo kromo
we ya ne kwase e bi kura media madwini we bi kura na ofa chire sa abewe obede na abehu na wo san akodi pa asa akoda nwura mu akotwa be asa anya sika sa de akọ han dan na dan no ko han a wo no edo be na wo mu one de ba betena nti ko dwo boache efu firi ha kwa flish yo hwan yo wa be ka na fidi kase yesu se akwala no nya wo ba enti ha wo kura kwana kodi pa na fa hwe wo na fa bo wo na gya ansa no na no ne be bo my lady me da ase yo difo my lady in fact say odo chill pa popo bring for ne bi chill pa say one ne bi chill pa in fact ewie bo pa so na ewuro de o na wo de o odokom eyasiri bibia se odo oba na oba no eyeye se oba do be ma na be ma no no ende ne kwasem eyeye na kadi nyina echi ka brantie sebe wose wonyim kura na mehwew ayi odomu eno na mitie katacho be ma wose se be ma de na koma se wodo oba odoko achiri na nchese wogimi katacho be ma nyam kopon for crazy wose nchese wogimi o eye wodo ne tema odo a ewo akoma mu a ye friend tema ana be ma eyim oba akanya ne bone so na ye maami a waje ne ba no enye problem abrante me nka enko maami ne ho wankasa koyo hu yi wate jade bibia kokoyo hu yi se wo ye hu yi pa na ugina wo na so a se oba ne kura ma obenya oba foforo de wo ye de wo se wo nipadua no na wo kɔ ba bia emfa ni monyam fa mle wo edi na wo ye hu yi Uba ye kura no na ohu office na ne ba bi ogina yi wasaso osesa ususu ye kurukuru akama eti mesre jai ade ye kan empenifo na ekasa kire wo nyankoda o abrabode ye mama obi o wudi agro bi bekun oba be se beti wakoma wudi agro be me beti wakoma eti wo hwe na oba no no wa twe ho ne ja se medimsike koma medimsike kohwa no mako hadan hwe upa kotoka de mano obakọ fa ne old boyfriend no onim se ne boyfriend no a woja no ntimi hwe no but odo no odo no eti jai evos kan kubiu fasisi o foto tonku bisira foto ntari bi hye foto bobo bi hye ne ko onim na woja no aso a ebie ne nyame ye wadom ne wonye obakọ obeso asene no na akasefo kro ritana enwe jai jade oye no ne pe adwuma wo ye no epe ba bigina wo ye kama nyakopon na ne behwe wo jai evos kan kobiu maledi man felis kan kobiu wadawroma anu de se ne yes enfa sika bi ansi wo bio na no male ni so amfa ne ho ni no betu aka ma eniema wo to ye eja eja no tim komprado do sai bo ache mami me kira mo ma me pay eja no tim ko da bay na eja ne boarding wo tim ja ne kwa wo do sai so ina wo da biara me de bi ko da bia na uchi mi jako emre su tu sa na koy anye bubu iye ja so ni wa say na body ya ba nche so e ami ndi se mitimi nkan oh konto mre su di bi koy kwanzu sa wo de kwanzu so anso koy david wo de abe eno mary wo wa ye fo ase kokobe wo no are wo betu quotation yem oh yes ya beba lo se trase ai kwasi abodi ya yanko me da se yema ya hefo ne ya tiefo nyina ya ha mu ene hwe fa mu dwumadie so Lawson Herbal Center Ebuakwa Kenan Kumase Asante Mantamu ne di enjuma Lawson Herbal Center ade dupa miensa na ba adwaso ye wo emerima nkoa adro Lawson Delay Man Capsules Lawson Delay Man Capsules Lawson Delay Man Capsules your man emerima adro Lawson Law Care Mixture Lawson Law Care Mixture ma ene emerima adro the kokra mu no your Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture. We no miensa. Pani kwanchefo Dr. Lawson
chain mending and pound for their bed just so 25 years standing and still counting. Bob buying how many per dia sa ya dear, especially ya dear and nam dear, ya dear and nam or num, ya dear and nam and namun a penny per diamu, ya me count sabi, ya nya juma, emphasica, and she'll be able to come now. So, Doctor say, or best say, the dear, na ya num ye, na ya day ya, a bed to say a debenya quine, any per diamu, the son, tell ya dear my ye no, a journey would dear, a ya sheni. And yet, thou bet say, me power show, ya dear, a cum, ya dear, a sanipa, to me throw so your bar, and a berman would tell me, and a joe, a dear, Mumma yai, and a mono yamroso, and a mono, and with janam yamroso, and one pediano, Mumma entiso, and chinny and ne, a situation in me and ne, Madaroma, Mumma entiso, none a crack muno, Yankai say, and no muso. Ya dear to me ba ente be na ya dear enfamu emo ni padua mu no oba ne nya oyire be ma ne nya okunu na akọ nchen ya boban ma oni padua e ya frefre fa ya dwumadie ho ene ye nro ho ahoma ne ya frɛ na ya nye so 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 o amanone and a osha na wutia plus 233 242 133 577 plus 233 242 133 577 and a plus 233 248 619 999 plus 233 248 619 999 watching Chemubia about Lawson Herbal products. Onini, and I'm becoming some American Kwa Edro Lawson Delayman capsules. Oh, yeah, Berima, and I wash me, and I would see me. Bambo, it say, yeah, chair, Sadia, Sabia Bedun Kwame, Nea Denia Conipedia Muntino, Berime, and Amuno. But this is your mammy, and Bojanam. About so, your mouth so denin your nose, you're doing the diemu, garlic, unimajumaye. Kakadro, unim diaye. Prekase, unim diaye. Jensen, yasha diaye, to mention a few. A dozen nubra hama. A boba many pedia, especially young prostate. Conference koshe. Ubi a de shana. Catheter ya some. Yakuya ya sabio. Yes, shall be put a saying. Pedia compodas now the idea of wide. And what to a beme. Mesrao, yaka barima. Yet 10 gramo. You are betting you are bassa. Mesrao, barima dear. The attorney say, also prostituting young or ding, Ube Gusso, our bra one sing, a be encam, Oko Banachia, where dear say, na a fata, Umanage, Bawa dear moon. Our de Pinagina, our de Pinagija, as a begu, as a hobema, Oko Mura Bar, said the Fuka Tanke Munasa. Bembe, Kenyanka Cran, and yet, our demo in general, and now if you more any ye da. Sanetier, trust them say. Sanama kwan da wie mu a owo kwan bepo so ba so wo be ma kwan ho da de ene da be mai wo kwan ni mu na ya adwuma ne kama na wo nkwada so fie nya wo ware se be fie num nie e ba ma ayebna bo anya obe so a je na wo twen e sorry ya na ajo erectile dysfunctioning premature ejaculation low sperm count ya de se de so anya ekunipa ene je ni ho be mai o pedro a e wa danse no man for no more ajabasbody a Lawson Delayman Lawson delay will be the ones of pressure bisa be ma no ne ho din nti mo odian kasa mo jano e frokoba akoma ne boye be ma o ye ho adura me say Lawson delay mo ne hwekwa no onu sa kakaduro de ebi wom garlic ebi wom sabe jensen na efedua bi krama kwoti mfa nche me kraman ne kwoti edua bi din eye ntini mo adwuma
atadwe hwe 20 ni 20 ni meme no dompe bia anim kasa bia anim be ye den a ye ntem mo ye dem mo ye den awade be so be obema kenya ho e na ye adwuma Lawson Delayman o chenchen so asa obeye oba ne ye muntino unya abotre kakra o do ho ne ye muntino obe delay dia Lawson Delayman aya frefra 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 999 and 0242 133 577 0242 133 577 no agin chemu bia meme ya hu odru be makai say wo enfie edum woche 18 e konkon ade a hyin se kwan yade oho yade ni ho bombo apomoden ni ahoden ti so worry anya kwansidie for Lawson Delayman ye wadru na obedi mu adanse meme aye hodo na yoba de na wo twen be ma na e ba won chen o man excuses na o dwadwa no me pa o chow awade mu ani jamaka and now ifri mu a enye yie ye ka oba anya weave on anya acrylic anya tonguing anya eyelash anya skin toning oba sabio wase na ma ye oba mu a ma ye oba sima ukuru nti ho jai obi ntem asem ofie ho a Lawson Law Care Mixture a lawyer obi didi amount na enom yade bi edi onyamu ase ya meka ho ekekawo yade hanipa yade ekunipa yade epanipa oba wasena sabie kwane bia ekese na ukunpo woni mu ahwe be katua oba virginal Lawson Law Care Mixture and something na be free akwa Lawson Law Care Mixture pampan bonny etu obetwa sa de charges na ya na sabio eba panti mu ya be free akwa Lawson Law Care nti obedi mo dance be ma obema na fon kitikiti na ayo kafra ensuo na fimu eba jo so de wona yim hye ko gina we sima num na mai na wo chim saa infection be kwa Lawson Law Care nti oba be ma mo kamro nom esuntu betwa 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 0248 619 999 about time. Watch your mama for the moon to me and number na penfo monka ho efie ni mu no o efie edu me no kwa hwese ho kwa say onom Lawson Law Care Mixture be atodro bia so say pharmacy over the counter and herbal shop on Sabeka 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 Lawson Herbal products in what's done in kind or in the medal say doctor say ya chiana che na ya chai doctor macha no ofra pray ba ya che mate Ozi ya chiana che ofra pray ba ya che mate oni ni obate candlestick mate pa nyamisha last no waji abaso bode wono na ama me matadua hunti atwetwe ama omo de agi post enti mo nkora mo nkwaji na yenko yanim case number 2 Jennifer Mponsa complainant atonsu Kumase accuse niba abuyakwa Kumase ni a wasade ba na chese wono so se be so aboni turumu brezia ko all day in court ba Jenny mami eti say bajera ya do furniture me agro fe ni tiri nyi bebrebe we wasre Jennifer madam me pa cha oba mi show iso ami wo Quran Bible
e before kosi a snap ni bodu ade na ope Pachempa Bible. Oko here sorry. Pachem komatedis. Oh. Kola no ofe papa. Ifo be ya na modunwe na mano na wona nwura no. Peja. Jennifer, Peja Bible no. Maso bodi eye me. Pacha ye me Jennifer. Ikra me Bible. Mikram Bible. Sa sama me beken. Sa asama me beken. No kretrodo. No kretrodo. Mi nitro. Onyame boa me. Oda. Jennifer, dey di ka o mfie sen. Pacha mo 29 years. Ha! Asra wa de sera, wo ha de hana, wo yo di yona, polia de polena, kokwa de comfort, koto di kunto, chichibia de chairman, four de farmer. Hey! 29. Oh, there you God. What? Pacha yampa. 29. Pacha. Come on. Make us over 16. Tibi ko si be ma kro me ba be toto ama no. Se wa fa kro aketo ani ese wanyi ani akoda no so yesi monyina anabra mpa beje unana ape baby de natra akoye eburo nyini yo asresre na kra ne friend say Pacha yentu ni din ati atum jama be ma na tritru mu ahwe we baby edrentu akola din a ene manye Jenny relax why bibia be fa dia asem na dia be down ma me ba fefe Pacha o mene ni ne fafuru. Hey, come on. Hey. Boko. Esiano, osiani o, osiani o. Odi awomu, ni di awomu, odi awomu ejano, odi awomu ejano. Onyame ne oboafo. Osiani da be. Pacha esia on July last year. Ena osiano. Pacha. Osiano we. Pacha mishano na prabudo mpase aplabo. Na wo he na wo free. Pacha mfasante achemponongo. Oh, konongo. Oh, parena unni aba o. Ene de waje ehia. Na wo uti kumase. Pacha. Ono maame. Pacha. Ene papa. Pacha me fada na mfada wakra. Na unko school. Pacha me student e wodwaso. School be. Pacha afuna me connection. To start. Pacha. Wo wuram. Pacha me wuram na me de akwakwa wi. Yeah, I am hadwin but encourage you ate. Pacha. Obeto aso. Wosi usia ba ni ban yi wo he. Ni a wo de ban. Usia labon. Baby, o ma me ani abere o. Tu usia no de passam to wanim. Pacha. Ene ye den. Na me pene so. Ba me ni have sex no. Na me ya say me yare na me enti. E ma say usia ne di sansa na o ma ne di akomu ama wo. Really, no ma fi mu ko. Come on. Boko, my lady Boko. Hey, have you my usia man wa 1 week no no mo dia mama wu mama. Come on. Hey, Abigail mama ya niema. Usia no 1 week. Pacha. E na wo ma ne di ko wo. Pacha. Adantia. Na pe no broso. Ana wo de upie me ma usika. Pacha. Aya na ye pie die. Mu pie ko he. Pacha like sports be. Tu boy no twa kakra honum. Pacha dey be. Na dia na amokonom. Na won me kwatra don zimo ne mot bi na ya no so. Won shi wi so. Pacha dey be. Na da mo ko dey mo no. O ma me dia ha de wo ba. Niema nyina bi busa no tutorials no. Eno na me de ya me judgment no. Na me hunu asem no. Da mo ko dey mo di ka no ye Jenny. Mas no na topem wo hye. Yes it. Na topem wo hye. Ana oye usuro mushi. Pacha is slow. Akosiro. Ansa na usu mama usre. Okosiro. Na da no woko wura nso sei. Abaya. Pacha ko ba ko pe. Se ba so ne hokora nyadin. Wetumi nkokese. Na ne suwa no hye. Ba ko pa ya wo de anyam wo. Ya de wa akire. Enya hwe wa ye na dwu.
Guess who's there? Yes, ye in a Juman, Salame, Mrs. Sana. Who drew our best on Sabreo, Jenny, Ness in Yabayu Wako, company, Lord Wako, who's there number 75. Why? Lord Wako that. A down white toss to 78 in bed and with the canoa, Abraham Babu, Ruko, our boarding Tim. No, I just saw what company. Also, no, Tanabia, come. 1 week, Jenny, no man, Wakoda. Ah, you school fees, the Bamis for the Nabation way. Auto manament. Ain't you when you know 1 week now when you no catcher and waji. But me catcher and I'm a cassa minium. No, so Sadia, onium de elbow. Until after a week, us in a week I cannot say. Me come me sober will be say, no one me catches a local school in Sadia, saying sin. No, idea, Juma. On any brown at Tontonio, oh, Kurum. Now, Kurum, where I FK, Omotonde. But you name a chromaton. Okay. No, sick was saying insane. Pacha, until I can, I'm seeing the insane, me be that. To me, and say, Bia, me buy me, no, some by Bible, but you could go until Wapana was a side in a home petty any. Memo Scabia, you say, I can't baby at some banana. No, so what sounds what? Enjoy ye, afraid, or saying, Tom, no die, and any tama, or ye entice a good just can't answer. Now you're quiet, your course scandal. Now me was 3 months. The 3 months, me was 7 months. Until you one almost idea. So I don't know time. Obey only premature. Pachai. Pacho not on you too. By Baku free. No cranny and taffo. Eh, Niba. Not to pass off once in Wabobino. No back home. Pachai. Oh! It's not a Maria bit a criminal almost idea on BMCS. Nam so me. By now, I'm saying, no so it's just some QMCS no to me channel. The emotion I just about one other way soon to weapon a timia minyan. From or if you say me work on Huneda or Mam's cat now on your mono. Pacho, there be or Mam's Cassan Franco saying insane. Or Mam say, a pacho scanner by an idea. So when you make your man's 20 or the man sister could be say on from on them now from go saying insane. This time from and say, this time pacho. Mean to me, sending your baby now will be said in a Kenyan day. To me, and the open stand is idea majestic and work as a majestic and their man, what I could talk, and crown on your man and you. Now just an J 20 million, a funeral. Said it was saying insane. Until or this kind of buy you ran and stand for a share. My man was saying insane, a crown or honor or then can't have from Cabe who crowd them. Decide I am saying, say, what could Tom Quanian was saying, what could the on man, their magic careful on medium and suma. Decide Quani Berry as my papa and Monsieur Mate. Until man, in a way, I'm madam friend somehow. Decide I can say, no, my Franco, I'm allowing you, and Mamma Franco to now for him. Pacho, or the coy might or me at the core, needs tobacco on by a core, some of the buying. Needs to nature say, or behind dying, I will move into one day or Nimona. Hey! It's to buy an unim, mammy. Pacho Debbie. Wouldn't me, papa. Pacho Debbie. Hey, am I bamu to me and near mo? Young computer so dreading. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you carrying voices? Reading.
Bishop 75 Enterprise Empempradeɛ Komadeɛ Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yeho Esi Bejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na would one in Bishop Jewels. Yenim frititi we din somade hu jadada da ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo ho. Any one baako. Bishop 75 jewelries. What's the wo jiaware? Wo ye suna, wo ye kojiemo. Ade bia, e ma oba ni pem, wa ho sisirie mu di. The other be so aso, the other be to home, the other be to onsa, the other be to nine. Eye jewelries dear, eye Abish Kumase Yewom Room plot 17. Adisha market chi ho Abi Plaza edankesi ni. Ejuma e phone ni mu ejuara kopem memenda. Anopa no nsia, kopem anwumre no nsia. Abish wabi, mu amopa ne duduo mu atu. Ene baako nyina. Say jewelries dear, eye Bishop 75 Enterprise. Freyen 0598585219 na 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Hey, middle. Now then, I want to why stay for Sano. Eh, no, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name with Shemeno, a moye triti. Means me pon sorry. Who name one? And me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian San Wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And Mamuja edu mofusaneno. Echi. Natural garlic papebi. Any idea. Aha. Now no madam for Kofimpo catch them say. You work natural health for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 gusono. And yasem getwa. 3P garlic mixture. Wuko tojene waposo na sorry ya. Wu complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jane se edroi enya ma pemfo. Ema woma no fo. Anasa nkwada wonya nyemfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e 02489288824 and 02010000021. So what about what the papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. If any give us cold capsules, say yes, is Yara and the walls, cold, what did you nip a dream when you now put a mamma and Timawunja would name you, give us cold capsules, so go ye free. Lawyer, give us cold capsules, and I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do, give us cold capsules. A painful a batter, one more menu for an inquadawin if you do me no come. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Herbal capsules. Who's a dow complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade, and no jack a sepan and neck. You could debrail a yama money mema, a yoku Sicilian drink a sepa.
Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eyeme. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sudi, me come me mami adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone ko judi. What ya dan Sunray. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA aji edwade nkratoyi atom. Why fish? Someone you would know. And me money who say I can once a moon. Who can't up a packet see and no baha, none in Nasa Tataya or Casano didn't Sakatana. But we didn't say Sapapano. Matija Mokanina, Spanish garlic mixture, and then the capsules at aroma, and I'm a Pumudrisa. Wow, why you nice and Casa, Spanish garlic mixture, and then the capsules. Hey, and your mama, you come up. A woman boy, dear for Sunny would be Pedriano. Now, a voice as a bro, I want to chew hypertension, a tick or restaurant, to be a charge of 10 temper. Gas, Yam, a macra, a mania mumma, future crumina, a watch, who broke a water Vian, a friend and Hoyan. Anti as no Spanish Jinko capsules, Hana. Spanish Jinko, and with the Yanura, watch free, Jinko Biloba, and soya oil moon. And my wife Jomosu Daho. Martin says, I anti-aging and a more good retentive memory. Now you're telling him. Antec Herbal Center for and then pharmacies can make Herbal shops and run some for 0266 11 41 11. A painful about more money for them because they would infuse me and come. FDA. Aji edwedie nkratoi atom yama afoni etefo nyina akwa babiem ede aba Sompa Nkomo no so na ye bei asemu emu oya Jennifer madam enti wo se wonyin san ye no 20 million na ode ma ototo ne ma no eno ano no pachan nisika bi amamu biem pacho debi ye u CSO nisika bi animu biem pacho debi na o ma me mako ne ho pacho me mada ne friend no phone so o pacho ma na where phone so asem wo mo nim ni fie baby ana aprabon no ten ene wotuko abu akwa na ote aprabon ba we se wotuko abu akwa e se fe no tim na ye nim fie krotim Tese wonim fie otim pacho debi wonim baby so oton ade pacho debi ede mistake ni na ti sa kra na bo so pacha ti antu ni din pacho debi akwa fefe ye kura wi pacho debi na wo en wa frɛ na ka kire no pacho me mada ana friend ka chance ma wo nti se e ka abani o se nya ne ba na akra nti anso na obaji atum no ai se ye eyansa DNA ai no amla ne kwa ya abi je mu friend o se Kate afine no ton ade no Mami Kate afine no ton ade pacho me no bia o ton ade no potin na mla na woni ne twempra he na na sabia so no okwa ho adwuma no pacho na me ka se no ti aplabo ba ye se watu ho me kwa ba ye na me ye ko se woni ba bi wote pacho woni ba bi o ya adwuma pacho deja debi wa fa ne picture ma pacho debi na me wo me phone ba ko ba me so me phone naira edi a shit bomb case ni where your shit bomb ankasa bomb electric case you run for shit bomb because ni panu ni baby wote uni baby o ya adwuma ni mobile no bo be ti asesa na wo chena edi afumsuo ni crash ni ba na o ti bro no ba na o te so no pacha tonsa problem tonsa frɛ no boni di frɛ no pacho ni pacha madwa ba Sompa FM pacho medoba ne ba nti pacho me hia mo abhwe akola na me nso me ntumi nya yi me ntimi nko school ni bi to start school no pacha o ma me na ehwe school say pacha woni me fada mo ha jin edi bai wo yire frawo baba hoba na kwani nko school waje penia so ne be kasa when na me koka so for me be ifo so for me anye so for me enu wi ho so for me di wi tofio so for me atato mo ese mu sei ya fraw waje peni edru adum fon mi tro nya me ka tia ho wo be die nyina na me kura me kan se me enim ba bi ho eni e ko order wisdom men seni adama Abi don't go on Facebook na ni photo na ni mo hia ba ko ma na
where do you see the picture to so? Because why you that the pants waba. Tomorrow, you find for to so. Ni power wisdom, Adama. What's up, we are qua? What up, ya ukobu yano, aswaba. Hey, Auntie, one of own fears, eh? But on the minimum fee. Hey, I just saw the white Jimmy Papa. Hey, Abigail, Mommy, I'm putting on you, Fiana, Mammy. Namishano. Bookway, Savakataka, you miss the paper, my bad, Mammy. Now, somebody had you one when you had a time. Ma fimwa empanu to ye bia mwa white ko trebetri free screening ko ye Anumanji hospital for na free screening enyasem ketwa na ebeboa wo osi o ye kidi unufu no ya die bia obe mu hwem ko sumi ni de to so de bia se ne se twem ene de tie sei e kire Adasa Travel Services. Say 2024, 2025. What's what we win America Lotto? When near a hunia men in Obeyama. Free. Who got that 2 months and Sunny Juma Mount. Baby, I will bet you problem as a tea. Name in your connection patch. Baby, a natural 0249 714368 0249714368. The pathologist grow fine. I grow, grow fine. I grow na o no man e bo ni pedua no. Esi o eye mojeduro sasosa ye. Wo se waya na ho to ni pedua so. Wo kata so na ntumi na. Wo ye brai mu ya wo ya. Wo jo wo nanye. E be bua ma ni pedua no wa ye kama. Wa wo awie no wa no mbie. Wa bomma wa fe kama na wa ye fe. 0244 596 grow fine. Spanish 3 ka hoko pe bi na dro we de anti-ages. What the Spanish jingo capsules. Spanish garlic mixture. Eno de esese ni pedua no. Ade kura wa owura mfi. Onu mu bon. Eno so ebeti ho. Na the garlic mixture de malady. Be to me bia. Tu ye fun ya de malady pa o. 114 Achamfo bana. Ye ma ya de nwane mfi ni pedua so. No mpem. Na wo bre. Spinal cord. Sabro kotoje. Sanu na yo titi. Ewi ekuro bi atu wo. Ye fu nwi no. Na umia ye. Na umia nkono. E na achamfo ba. Eye ho adwuma. 0244 Faith mo pateke. Enron kitwa. Mama Faith wakota na waba na mami we won. Oso pose wo hia na stroke na oni efra uti sasabro ni pedua no wachia no na wo ye furu nya furu ngo ba no e de ekohia no Mama Faith wa bento do ye wo ainema kokoben en Christ otuom on ya so ye wo Takrade Anaji Police Station Bogoso American House. Ye adwuma fridwada ko pememenda 0244583859 and 02759694. Mama Faith. What's the idea? Aye because you see a quarry boy you cry. I did have one in the picture. Now be a wonimu no. Actually say papa ye rewo e wo sompa. Jennifer. Ade a we ye ti wa no when eya ofe Pacho David wan wusi wadi kwase asem Pachan abani we opo wachi ana nsem Jenny opo Pacho opacho Pachan ebi sibi openechi ebi sibi Pachan because ebi mu wa mo ba se bi twama ba kwase malady akwala wo wadwene so obeko school wa hia be ma wa week na wa man de akowom wodi ba ko so ntafo mu ya dwene jaw ye bebi eti wan se wa mistake Pachan o ma me ma no to so sei Pachan mo na me yemienu Pachan o na epani Pachan do odi wa chiro ba na be ma Pachan be ma ene sa una ya ba akra ne wo ma me fa chichire busua o apa o ma me de adwuma Pachan ma me adwuma ovena ena papa ma panso ton TV ne fine o akra o da so wa lo ma me Pachan wa hadwen papa so taking the responsibility abj ni ba adama di ha manyan wo
Muyi photo ni mla fa to so de besisi abre me ehuna obi antimi nyobi ahwe se mu we de so na obi ba nyim na ma 20 million so fa kwa ya portion no wase mi suro ese me me hwe obi o eti me da kwato takwa ne ma ase me o nya dia bra ye kwadi ya ni ye sadre de besi Mr. Champon mumia fa ayintum nsoro na my ready mu fantum ye enkuenu ye ba Mr. Champatri yo ye beda ye sefo ni yahwefo nyina ase edu sabre ya na o sa o twembrɛ o television wo Sompa TV enuma papa o mu ye no Ghana mu ha a enya asenketo ana senti na ye so ya betwa o ma ye beda ye ho adi ama obi ehunu dwumadi so nko ayeye so ba nsoma Herbal hospital where ya so bia ye nyina papa Apostle Emeritus Kojosafo na so bia odiaba dada we ohwe me chiao ye bodero mama nsa nyina te sei droso nkwa ye papa ye diaba papa ye enema bebre wo ye ka wo ye mfuo no ye mfidie na we de droso nkwa odiaba se ye bodero ma wiase nyina ate na wiase nyina ebenya mu chefa ene se do na odiaba no se be ye nom ye mfa nsa ye mfa nso na emmom ye de kanipadua we wo de kanipadua na aduro no awurawura nipadua no akofa yade na ediaba adua na pure organic akaza organic na say ye ha ban na de a free obo ade ho ankasa odiaba no na nyamre say nipa da say ne betu atranse me de aduro ye nom ye mfa nsa ye mfa nso me de ka honam dua na aduro no awurawura mu akofa yade na de aba abontre enye aposafo am say menim nipa am bia sabe obutini bia ba na aduro no de tie nie aduro no brad group bia ko ene na aduro brad group bia ko na aduro brad group bia ko na aduro e fi se odman ko abode ye ntin se aduro we de brad group we mu ko no aduro brad group ko no aduro de ba obi atime nom na so yare as we de aduro na de kan wona bia ko fa yare ba no so de aduro ko aduro ba ho se we de brad group we ntin na me ko ya adment we be go wona bia no se pe no aduro na ba nante wo ni nipadua no ma chinchin sa ko fa ya de bia ni nipadua bia na de aba abonten we na we te se ebisi wi ase da no papa transport diesel aduro kama ntimi nua ba ya de bia wo nipadua no ma wa china ntimi nko no fa ya de brand Sompa Herbal hospital na ye treatment so ka se mu na ya obu ana wontimi nante ne to aso twetwe no ne kotodwom ne sisi na chiribre mu wontimi nante wontimi na obu akasa pampa wo nanum obu ana no format mu ntene obu ana o cancer for cancer is stroke afabra na be hwa de ye 25 year ye wonema ye be ya ka ho so obu prostate odwon say ma ya se ne ketra ye dakwo adwuma mpato ti ha ye na wo ba buzam say de na ye dakwo adwuma so it is an ade nete edunfa ya de enkotinchiri obu de ya de akode da asori fi ya de anya honhum de but ye wade honhum ye ene wade ade nipadua so de eye so etu ba ye di tosfa body ne atwe ne ma na etu hwe krache ya odaso hwe ne nan ho ne ma egu fom wanya woni mu aya ba nti wona atete wa benda na anya ho wonim kwa wakasa baifo na eyo eso baifo no ne bi kwa wo nwino ho da kora timi nua ba ma wutie me bra Sompa Herbal clinic na ye fa ye no papa ye nya papa Apostle Emeritus Kojosafo de aba ne fa bi nwara ne ntwe yade na e ha no so ti ya ewre odaso na ne tie ne severe pa ne me free ntimu ba wanya na e ha no ye ba twe ko se body nimbaza obu afa na wasate a obodam for anya kikiri pa no on de oba intimi control na afa na e ba ye twe ani nya e bejai obu ani timu hye no on graduate odaso hwe na chi enema white black ne free no mo edro ne wura body ma when na de ba na be twe ko se nipa no ba de ho enti ade bia anya se tre nipa dua mu edro na ba bonten so a police obu ana otiete ne wisie bi ne nema bi ekwa bonten even phone radiation ne nyina twiko nipa dua no edro no be kwa akofa aba ama onya ho to obu wa yare sa edro na kasa ma na yare na no aso na oguso a wonom edro no na ma o yare yo eno aso na oguso a wonom ebe da na yare na ko etu ohwe ure ya daso hwe nema wati nya free trim na chi nema ya ba ne nyina wonimu etu we na ye nya papa Apostle Emeritus Kojosafo de aba ebi siwi aso da na za enwa akora so so hwe edro se edro wonnom wonfansa wonfanso na ne kanipadua na edro na wuro nipadua na akofa yade na ede aba etimi nua ba ma wotemi so wotemi na e wadombre na ye wonkwaje da fa ya de brand Sompa Herbal clinic ne hwe obu okasa pampan wom pampan sa efere
otika mana obi mbezo obetra won tan afere obu an na ne sisi ne to ase odin pagya ne nsa wonya stroke oba wo sickle cell na ne wa dro pato bransoma Herbal clinic so oba say te be beto nti wo so oba wo sickle cell say na wo ka gyina to atwa ebetwa ne ye mediatro fa bra na behwe na afi so kobo dawuro timinu aba ba oten so chika say ya wo ya spine no eya wo ya afa bra yi to fa ebeko otu aso twetwon wonya breast cancer wonya stroke wo diabetes pato te ne wo pressure ni nyina wo de ba ebeko wonti pagya wonsa wasum ya ohene utirim ya ohene obo wontimi na so obo infections bebre obo ko nsuo kan ho a enya sanketo a so de ade be dan Sompa Herbal clinic enya papa apostle emeritus because of the abana ebeko etimi nua ba ma wutie me Sompa Herbal clinic ya so ye bia plateau mu obia ya de bia ha wa wo de chira nko wo de akọ ya zabra bebre for ya de brand Sompa Herbal clinic na ya solve problem no na mu problem nti na ya bia plateau it is on fear ya ona ya ukotodwe okata pampa wo usisi achia sciatica ya ba obi anya stroke obi o diabetes obi o ulcer ni am se no so bu cancer but won tell you cancer wonu fo ahono ayekase je oba ye betwe ya twi a na fe ya mo odro na ko so obi ana ne na se atata depim ne na se na hono ayekase oba na ya twi a ye betwe ne nyama befu aba no nkwa ye mehyew eduro na ye boda wa ma obi a te Sompa Herbal clinic je yenya papa apostle emeritus Joseph na dro so nkwa wa ya ba ye nimbra ebi besesi o hwe krachi a o de da so ya hwe nyama firi nipa mu ba wonya firi nipa mu wonya buzata firi hin na eba ni nya so aduane a wudie ene de wonom na do so woni pa duane ma wo se ke bia wunyini bo wo to wu 30 years no wu 40 years no every day why out the day no because upon the hwe mu say it take 35 to 40 years aduane abedi no it take 35 to 40 years atana nya effect wo body no so edu am say ados wo body de pe obi anada ye ados one ntimi abosa atwa hwe wonya stroke atwa hwe yes ne fetch or diabetes or pressure we are the credible enya ba bia na kofa bo nua no de na nyama wa bontena wo te pampa na ekuom a ovu ani hunu tibi nua ba ma wutie me fa ya de brand Sompa Herbal clinic na afie nu papa eya organic eya habanura apostle Joseph de hwetwemu waye no ya fa bi ensa ya de nya ahode na Ghana hia na ya se de pada sani enubra obeda dem na fe ye bo pampers ebedu bia ye bo pampers o na ho na rebe ho ili pada nya de onyi na ebeda ye bo pampers na mo enubra bo pampers o ya ba ya brand o ya on mine na fe ye bo pampers na ni pada bo pampers o kwa bontene so maya tọ́tẹ̀rẹ̀ bẹ́ ṣe ọ̀tọ̀ sáà tí náà wúti yẹn ẹ̀nà yẹ wá dùn brẹ̀ ẹ̀nà yẹ òkúadìẹ dà bra Sompa Herbal clinic náà fi yẹn nu papa yẹ papa de abẹ́ yìí náà nfa nsa wọ yadeẹ ètùmí ni aba wúti yẹn mi yadeẹ bí ẹ̀ ha wọ̀ sẹ́ àmọ́ yadeẹ dínà ẹ̀nu nkyẹn sẹ́ yadeẹ no yẹn ntumi hwẹ́ so yẹ yadeẹ bí yẹn ntumi hwẹ́ ti sẹ́ akyakya emum kwata ne deɛ ɔde ba yɛ bɛ pam anaasɛ obi a wabɔ dam waduru akyiri kekere saa afei na dam ne ba ɔmuna no mo hwɛ adeɛ obi a no otwa epress no fabra editors for ebeko chese ade bia wodi padua wa akora bo aka fo wontimi nante ya twa ade free no mo obo se niam bi batan ne fra akora ne mo eduro na ba nante akoni padua no akofa haw na ewo mu na de aba bontin dia na wodo ya de e chinchini it is over akra your great lamte masalachi kaswa ho na eba ewo na so oba kumasen so ayo wonka wi afere eti ebe wi no numbers bi go screen no so eti yabasa so dia tudwa obo na otie radio obo so na wotikam na otia number say yabasa abobo na obi ate na mu na obi ehun do be ye 0546 73 55 22 0546 73 55 22 0244 92 80 26 0244 92 8026 0249 321 803 0249 321 803 and 055 175 2224 055 175 2224 pato we nya ofra ba bia wo bia no ye beje osuna meme da ya nya adwuma na kwasi ara so ya start 12 o'clock na ya pon for 5 o'clock abusuafo
edamase pa na Jennifer Adam mi ja okwan enko twen na yenwie na yehunu baby asem no bra transe ene case no ebi ofia ha eti ye be kwan be fa so ebe ye nyina case number 3 atranse ti mumle ni mesra mumwa amoyen ni enye ne kakra case number 3 Bernard appear one wo bokuna du no accuse Mary Eniana sir. Yo court order in court me man dey ya o ntama eja Bernard me wo Bible Quran bodu ya snap we before ko suade na ope Bible ukonya sorry me call original Christ Redeemer abefufu ni bia Jesus is coming again peja kosoro Bible peja Bible ne kosoro bodin ya me Bernard apia mikra Bible sasa ma mekan nukre trudo minitro onyame boa me order mi hu oba efe no Mary Eniana mi hu ni takwa na me ware no me de ne betina Kumase ya chance so many years ya won kula enum why ne ho ade ma me no papa yo oye kusasi ni to mo je mi na ntwa fama ya amamre bia o ye die ni me ya santini mbo ti maye no ho ade me ne na betina Kumase yo Kenya se adwumam na kante mre bi madwuma se mre kaka na madwuma se o ye die adwuma na se na me tonton fonds sai mobile money madwuma na se tamanya ska ho ne die mene na ni die mtime kofa me nkontafo mi nukura betra me nchei cause na me koba awu mu na no o die adwuma onno osua depend yo na mene na betina Kumase ya ti me koba na madwuma be se na betina efie no akwai wode me nam so no Eliana usaniana no kwai wode nam so no eyihu ade o ye oden odidi kura ma mi bi ni no so onye adwuma oh gini na me adwuma de me mane tonton cement me mane ton cement ofie nti se wajai madwuma se na mani jai na me so me wajuma se akopa fofore bra sa na me guso afi na me adwuma bia meye obi ayempa wo me menene nane de ko akwaso trek no wanya adwuma no e de no nya sika no aduane a wo ma wo oh see wo ono ton ade se so ton de otonton oye aduane oye mo fried rice ne e kan say indomie na no want to be mawuni na bi o ma mi bi mpo o ma da bi Eliana no na o ma mi wi na so nya accident oko ni kulum zabila no mufili oko no kunya accident no wuye ti ye ni hye mi ko bi me koye no chese ohu mi class onim me because madwuma semitifi o se mi ezo so nya lole fefiri akozibira o koye we so koye me se mi ko bi say ma se ba teja koye nsiye sa me koye so amamle bia obia no o koye me se mi ye ma famu de bia me ye na ye fa funu no wie ekosi ye no Saturday no nwumre na munse me ne papa me ne me yere no ne papa wo fa se ba ko edi nkomo nse boys tu bi aba me so na ma mi no jai na nya me ne ka twi no jai no ne ka omkusa kasa no kusa no na musa sa de minti no mo ba na wan kasa bia na boys no koye na madam fo ba ko amene ne koye so nya won so stop nipa mienu mo so ba mo so mo bebo mekume ewa ye na so na wo ko ne wane ko me ne madam fo ba ko ne ko wabusuani bi anka ho me busuani bi anka ho na se ne nya wade kwase awu na ko no wabusuani bi anka ho na firi anu wada oba no kra ma amese ayie na oni mama mle no oba ni mama mle no oba na ma amese ayie nti oba no kra timika je me se me ba mi wu no maba wabusuani amese ayie tu be de we de we na se ana me so say o nya me ye na se a me ne ma kwanta ba ko so na kwa sorry Meli azaniana
mene makonta no ba ko ne kwa so kwati ebedu akire o endi se o ma me mai na se dia ane makonta no mene ne kwa so nti ne mene me kubeja makonta no ane koy ti iwi owa ne nipa tu no rushe me no madam fo no me ka ho ne koy no won so stop nipa tu na fide o mo nim ko sie adai ba nti mo na makonta na ya ka ho no di meri na chi no e ka kire me se me papa nuen so obebo akun ana me ka se misumi suru na me se ne onfa moto no fa me ko zabila kulum brono e ko ne fre otihi to onfa me ko zabila kulum ana so no ye tu moto na o mo de moto be chenzi yi to mo de moto ni chenzi on hwa o mekun yi me de me ne ba na me beto wo na o na o yire no no wo hwa wale wo ba fofra na wale be ma wo fro kro no me de sa na me de mi hu no me fa mani na mo de no yegu awade no yengu awade no so to oba no we oba no kumasi asisi asem wo agire me tu sheda me se champion e ma we hu ba ko no te ho kitu abi tew na mo tete na power me na ensem wo zabira ni tei ho no asu so mami oba tambia ewa ya na one okura na parents no wo njehye edema wo mu emma nanso ne no enkoda no aso ayeden a ne omu pe na ya na wo mpese wo mu ye abaya ba ko pe o ma me wo mienu ba ko oba ba ko ena o mabo modin na o mu di akwakoto na asimu ne me kan se ema ya no etese mo ma wo mu esuku anase wo mo dwuma ya wo mu sua ehu hia wo mu echen empratwe fisa empratwe no amfa wonkosi ba bia ne won so oba so okura dwuma na se wo ya bema ya no obu bema wo obebu papa na so jeja ho biara nursing ansa na Ghana ha sei ubenya kwa kwakosua nursing no wuchanye ya brabo ya wubetua pa no enya asem ketwa enna Ghana fo mpanimfo ntimi enwu brabo da wubetua brabo ansa na wonya school bi mu ase na nka abaya kama okonya school mu ase nka debe biem awofo na ebo ho kwa na wotwe pe woyine bese na wotwe pe no masanko nhya wo sei ato eto nso so a sebe onimonyam nyina wahwere bema na bo Galaway asabe wo yoba ne sebe ma jo sia eya na ne tiri ye me de yakopon ase ese wasan enya na ase ni mu biemu ase akone de school de wutimi nyensa wo kro teacher fo no ya na ye nta empo na ye ba ko hwa no wakobe se school de ehu ehia na asaba akone se be me ya woni akoda yi ewo ye sina na no no obi kasa wo ba bia ya yekokoche no no enka be ma na se ke yekoche because o ma 20 million say on fa nko yingu e ba ko pen think wanyi enwu a disasem ese ka odi yakopon kwa and na de wo de atoto ne event wo se akorache ko yedi ani ye ba ko ye na wo to bomb no ye pai mi no na na person che say enti ne kan so on hwe ye na wa so ma me e be frɛ no ne atrans ne aka bibia emre no nti me de be sie ante Paulina Isramu wontete ne tew ngete na my lady me da si tu ahyechina ne mesre mama wa mo pe ba bi di mo abrabo asi ni say ya mo hwɛ mo yi oba de oduru mpani fie so a sabi obi nchechire se chenchina memfa be ma na mmom se wontimi nhye ho so na obekwa ama be ma bi ni wakoda ya afa nyansa eto ho nyansa ne se dwene wo daache ho asawuraba wako school atimi awie JHS a wo bekọ nursing training na wa mo obi de mo to one bottle adada na woni wakoda woni wakoda ya so wa anya investigation bia about papa I can say ni no wo se me ni obi ton I can say ni o ma wo kejeti ahin kejeti a woni ni fie woni ni busu ani bia ofiti ya one day na na koda wa mo ho ban wa anya ho hwe na sabio nti wo dwene wo daache ho ana enna no emu anigye de wo benya na akirasem ya mo nwini ho yie my lady enti dia meka kire ma ya binom ne se mo nwini mabrabo ho eno na beboa mo awode da bia meka enye se nye o awode ye na mmom se wa hu na kwan a wo bebre Nyankopon kra na ye wadom o ma me no papa ti ase ye be school na sabe odi ono so ye wo na ye kwato ne twene ye nko ono so anya na brabo den nyame ye wadom ma me no papa so be school a edi ane be ma de nyame ye adom na wutimi wie school na wo ye wadwuma me ma bebre o de wo pe bia wo be dai wo benya na mo my lady de me to ni ban kra ne se ye sere ya fidie de adura chiri enya dan ya ye ka ni ba ebi kra na ni ba bi enso te ebu akwa ho no nti e be sere ebu akwafo madaroma mo so monya yemoa na yesere ka jeti aso obi so edi ni ba bia na wono so ni nkofo bi tonton ne ma kwasa abaye wontimi kika na sem ni yesere
oni abaya bi akwo wo ya boni trader me na besi enti madaro ma monye ye mo a ye hwe na kira kwan na wo be hwe ne ba no my lady me da ase yenso da ase power timedu enko say yedencha every power specialist Herbal hospital ema obibia wo hwe na otie ewo radio so wodwom sa wote okay baby a obia no na utie sompa ehwe sompa no nyankopon enhira apomde ho nsam no a na yede enam yebisa se awie nso ho etesei se enkoye ema wo sa ye kanfo power specialist Herbal hospital ebibidro fia yede ebibidro krogen ena ehwe apomden esa yade ema sabe ase etuo nyina efri ho ede ema okumase wo feyase Jasbro filling station ena feyase no yene no edi enya pokuase SCP kwantempo no so a ena obehu power specialist Herbal hospital Takra den so Anaji estate yene Anaji primary school no ena ehwe animu anase ye ben Anaji primary school no medofo power ye number ye so 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 0203838831 WhatsApp no baby awo bia opese video bi anase bia voice call bia opese one maame eye ana text message bia kra no fafa WhatsApp live we so 0555 7978 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital yai ena yaji abasobedie bebre ewo hepatitis B eno ntene yaka power pe de wadwuna ekosiso hepatitis B maami wei ena nyankopon enam ne so ehwe yade wei ema ahoto eba eno ntene gya na so mfie bebre ni abasobode ne de yeguso ayeje eno ntene ka chewa wiai se enka nwawo ho se menya hepatitis B a Meko Power Specialist Herbal Hospital akwaje apomdi wo behwe atuase ntino kwa bia mefa so ne de menam so eye ne de na nyina no nanso so ye ka tro se ba bia akoye a wokote yade ne de ehu ehia umma ya so ye emie mebodawuru anaye memu obi ante se nipa okoyi wade yade we ene baaye enu nti me ka manato otirim so se enye hepatitis B nko a ena wode ba maame akosi adua ye animu a ohwe ema ho edro ema asietu anase ma apomden eba yade awodo bebre say yes sciatica say fibroid say oba opa wo say typhoid say fibroid a medical kan oba sawo pa wo na fibroid edi wunya anase ehawa eden pa ana oba obu nsa na entimi emeye obi se bosome ni nyina mebu mi nsa ba akopɛ enso wo de hwehwɛ awo ebe ye den edi amaw Power Specialist Herbal Hospital enam nu pa ye de ehwe yade ahodo ewo ho ni ntino oba nyame befa ye so ama awo no nyame ama ubi obi hwame na otie me wose mi kotodwe ensuo aba beginam first no na me yakola na metaate bi pa na me na ta complain ensuo abegina mi kotodwem okọ na yatwen okọ na yatwen na so okwa na yatwen na asane aba ene wonso utie me sa ohawo ni bi na wo a bra Power Specialist Herbal Hospital se kumase na wo ben senkra na wo ben se Takra den so na eben wa fa ukotode na ensuo abegina ma ene nanti akra eho aya odin bia na wa akra na wo drive ko wadwuma ensusu na wontimi entina simpo no wa drive a bra Power Specialist Herbal Hospital nyankopon odin mu nti yede no pa ebe kan ama ensuo na agina ukotodwemu na so wontimi ma wontimi nantene ne nyina ebe hwi a yemfa seka bia enkan yemfa panie bia so enwurawura wontimi na so ne nyina ebe kɔ ama ho ato power number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 383831 WhatsApp no 0555 7978 78 0555 7978 enamu yade awodo nyina so say gonorrhea say syphilis say chlamydia say yade bia enamu yade bia no so what about Power Specialist Herbal Hospital nyankopon de mu nti ye be hwe ama waduro ema mema de akọ ema de nso akọ enam yade nti oba bi fa be ma bia na agya nasim be ma ene ama oba ma efon eya ketekete ena wodru nso mpo a na ye yaw e de ama wa Power Specialist say bra na yemfa enupa ne bi nkan yaso ye wo ye wo mfidi awodo nyina wo ho enya afi na wo beba ne kase kotwa ska no ba bi kwaya lab ba bi fisua ye de ko ba bi na fa results ebra
evidia ewasie ho no edonso enti wo ba ho no ma nyankopon di mu nti wo betwa ama asomdua ba kuma se ye wo feyase ye ne feyase Jasper filling station no ena edi enhwe mu takrade Anaji estate Anaji primary school no ena ye ne no edi enhwe mu ena nkran so kwabenya Pokuase SCP kwantempo no eso hepatitis B ya de na da so ho enu nti se wakọ hospital no wakọ lab ene ye say hepatitis B na aba ya de ya gi abasobode bebre wo ho fabra power asoye ene wukọ kete so a wontimi na wafo ayire tan wachi kase no eya na etwon woni padua no kra esesa bra power specialist asoye na yentimi emwa na asumdwe emra enupa wodo na yede aba edwaso abre no nti no me kanfo adua ya heba mala mesno edi amaw edro ba ko ene ewo system mu free power so ya ba say malaria typhoid eni subirie no wose menum nyamide mentumi enidi bema ya bo wakasa wato botom aba akonhoma nenso obeba na emma yenso ani abre ejina kitchen yade mu ahoodi mu ne aye aduane kama na oba wodo nsa bewuwo mu no eya na eye nsempi edi amaw enti pe adua ya heba mala mesna no nom na eniema enkoye emaw afe adua ya heba tonic nenso ebeboa ama moja na timi adi afusane ye oba bema woni padua na ye fe na ukọ fichira moja na timi abaye ama ekwan mu ada ho na wonso watimi afa efro enu nti adua ya heba tonic no so ewodwa so ena afe heba ten no so a eboa a support immune system no ama sabe ukọ a watimi aba ahoɔden mu woda sɔre a ne matimi asisu ye no so ewodwa so kofke heba mixture no so ubɔ wa bɔ amane sabe ubɔkra na odwonso wa bɔ amane wokoko ubu nyina ayekura akɔpɛ kofke heba mixture every power specialist heba hospital ho na abedwa so afi meme drogi kagiri edra be ma noma okosina ni ma onsan na chi da biara da obema bia ni obenum adro we yakasa mi ko hia oba sabi ebia na oba no akwate bibi wo ne ho enka bibia na ne tirimu bon ebi kura sabi na enka bi efiri ba bi na eba eno de be ma te a da bi okọ oba ho a se ne etie bia obesa ne ntem na se enye sapa de a be ma wonum jirikagira ubetimi agina wo na so minutes hours bia ope ansan no wasifom eno na boa emema no enije etimi ewie peye me da for me nsa wo bre ye babek bo won kaye se ye nupa no eda so wodwa so ena yare awodo nso a ye kura mu esa ho yade ema abasobode ye de nyankopon de mu nti ma me doctor akosi adua ye da so jane na so me de number no ena bre wo ena me beka kire wo se tuana mawo na fa yade no nyina ebra number no eye 0244 544422 0244 544422 and 0200 383831 0200 383831 WhatsApp no eye 0555 7978 78 0555 797878 medafo medawase ama omonitie nyame adomada sene yebesan ehia yera se difo simami enu tew enkoye maledi ne kwasem maledi ne kwasem ni ababa wa no wanyini die ba wonhye da nyini saa eti ohia abrantie no na onim se wonya ne tipenso bema obetumi no akọ nenim kakra ana atorenchem eba ya wode konyinsenye enye bonne kura awode ye eye pa na emema no problem amako hye se omomo hunwie enkura young boys no omomo hunwie omukura mako gigi sakawa kura no ohia no nyinsenye a no apamo because ono obi a one ni betwi akwaba yeni yenko beach yenko didi yenko crab yenko bibisa etu ukoko nyinsa ya ono de obepamon nti ade abranti ya yeyi ade ba ko aye miya pa ni se yedi ni mfonyini yenim ba bia oye adwuma ana yenim ba bia ne maame ana ni papa biti ana ni bra biti eya kamya ko se kromfo a omako hia ka mufo na omache mabawa wo mu no mato mu na omo akonyinsen yenim papa do omo ye robbers
eno nko na akoye ya na kiye nyanimfo nyini na kiye kwakọ hwene kageti a akamnim se yankasa nwie kura no na komo mu kageti akura komo hu abrante no na komo twene dese adnaba na nso yenim nemum ye tumlante ne fo sabi oba de ekwan bia so sinipa obeti ase ana starting na wudi ske wurawura no eya na mo nhyade so se starting ne de ske no de wurawura no enye ske de beti na ko akiri ade abowo meka cho se wo hia be ma hwe baabi obeti no kokoduro eno de mutimi stadi pa wo hunu se be ma obeti no akọ eti ababa wo no onye mfonso bebre be ma na ne tirimu odene why di ababa wo wi ebone eti abrantie no on chekiri ni emeye na on samra back omra me fa akora ne hwe no me da asemaledi matade e shemi free Anne's boutique we office we kama pa o Sanka Plaza Accra Kamara o patade bia de akoba bi bomode aso be friend titru ni ya emu odu no obeye o kama 0545853608 0545853608 21st clinic so the euro ton eba Siatica no expert ye babu Europe the bia wo frɛ na book ye bo ase ya massage wo to ase 0244915 na etimi abo no wogina wo be maso erusa eba aduro no abin wa bin dodo mami free moja e pa choko koko ekeka odi ahun o se madansi edusa malahe eno de ebo ni pedua no edusa ointment me se ebo o fetwi na fe one natural spice drink no na jo ene awia 0500-110-115. Give us P capsules. Give us a security. Baby, no, I'm out with Sinani. Sadro with your no more. No, Cassiano. Now, your Bema won't go Tim's about give us co capsules. I know the nom never give us a balm. No, malaria, no, no one what to now when you know. Fajis in Miss Shanubom. Na M1 in Twins idea 0543222470. And now, oh boy, buy medical advance to Adomenu. Doctor Freto, Miss Ho, Bench Ho, Oba, yeah, to make a crab. When I said to power, Sepagun Quema Bumumu, a two variances, so said that the injury 0249-761-508. Abusa for Yenia Bema Abet Miakon Yan and near Fran Yeregani Janon Muamuye Momuno, Scanaba. Inti may be Frerita, Naya Fre Papano, Naya Sendi or Madi, Edia Mawum. Menyan in Tiese, Yamami so heba. A friend wa krase omra obetumi asane ni ne yade kama nti omo de ne ko te se omusika eko enso akeka ho no a madawro ma mo de baaye no esende o made na yede ma o mti mo amu yipi sende ni mo mu na papa isham 0554931931 0548931931 na yemfa brena tia enso eja benedi 0554931931 utie radio na production line no neguso no 0548931931 we the day friend no 0548931931 hello Pajo din yentie o oyinemi good afternoon the other time maybe we suffer Gabriel before you so into you Namisha pop boy juma say me kan papa wana sema asem emu ya na be man so ni papa ni papa na papa wana wa man ni calm down I say the scan of the pump on it e that wo mo de so say o be di e chama ku nge abaman yes Namisha Hello 0548931931 Boshama Group barbecue in the park wo no building a quadrum Northampton London adofo nyina be kwa kuchi so hello acho udin yentie o but say mo we buy back at the Facebook yentie we but the best way
you know, maybe now me kasa nyɛ fiti. Then no, you need to what of no kasa. The football pa ana kɛse ni nyama ni kidi. Ɔso wo sia ɔba de ya. Me demo. Hello? Lana Tiatu. Hello? Me pa chomo production line into Somaye why? Enfama home. Hello? 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 Production line 0541 126 626 0541 126 626 and 0242 056 978 asembia da so na ekire so a fabra. Hello? 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 Ejaye ntie udin. Hello? Hello, Mpache udin. Hello? Timpacho production line no da so no. Obia obabia obia. Hello? Hello? Mpache udin baby akasa free. That's all. The cafe Accra. Yentie. Na ohini ni mpacho o dia no. Osu na maame no. So sika na oji sika na na so onfa ye BNC no. The mpacho mu dia na. E dia mo be mo boy no. Boy ne wo. No kre. No kwasem. Mpacho mo ni le aba sika no. Mu na pe mbe mu bra ni be o why. Abusia ha na yɛde bɛsie Sompa Nkomo no yɛde asi nyame yɛ adom a ɔdomfo de dom yɛ